Rahmat. Koldan gelse jayloğu çıkarıp bile koyga tartıp oturgan bala geledi. Bunun ününü uqqan koylardagı osu jaytqa çıkpasa gerek. Çıksa da çoğuşup ot topuşu kaçan kıykırı veret dep. Alo sestra. Ay benim belki telefonum yok ha. Kim bu? Ay benim belki telefonum yok. Karaçıcına operasyonluyu da kalıp gitmeptir mi? Ay kayakta ben sana cana o şehirden o telefondan çalımına seni çakırdım. İstesen mi? Fanarikin güygüzü buna o yerine cargı verip dur deyip kırmattım öyle kosağa. Ha gayre verdim böyle. Bilmem çoğuta çok yaptı. Trubkanı koy be trubkanı nasıl koydun? Zvanok getirçi. Tavalayın. 61, 71 ova. Ova. Çok. Kanday? Telefon dününü balinoidin içinden çıkıp atat. Duyatan daha kalıp ketken ekene. Narkostan oygun elek mi? Kaçan oygun? 2 saat bolsa jakşı eken, vakit var eken. Kursağın kayra jargılada telefondap gelip berçi. Jakşılap kara ötkendegidey olup bordun altında kalıp ketmesin. Ha, хорошо, давай. Hayatım şimdi напряженный işte vatkanda. İşe mişe geçecekti. Ay, o çiretmene geçsin aytıp koy. Hızlı çuvalmayın. Assalamu alaikum doktor. Mümkün be gel, mümkün be. Bir ayal turgan da olmadı böyle o çirettes. Geçiriz. Biz bez o çiret. Joğurkuya geçten deputat Can Töreyev. O geçiriz. Ben size kadar. Yaş. Gel oturmuş bir de yazar. Ay ben size bak öyle. Yok iştesin. Oturun. Koçun üstü kapamış bir de ye. Ben hızlıca kaçırıp bu ama. Göt yapalım. Ay bizge kapıl tekşeri gerekti bir eşkime aytkan çok öyle. Bırak bizde vardığı jakşı Kuday'a kaşıyor. Günü işte vatabız. Unuktaba işte vatabız. Bir operasyon kılgan kişimizde 2 kaytalap, 3 kaytalap operasyon kılıp vatabız. Nege birle kişini gidemiştim niye operasyon vatabız? Özü üstü kılgan işimizin arkasından kaylım özü üstü praverka kılıp vatabız da tekşeri vatabız. Praveray degenim. Doğru aytасыз. Adamdardın ömrüмен oynap bolboyt joldoş. Doğru aytасың. Biz degen Gipokrat kant bergen adamlar. Adamdardın densolluğu biz üçün табылгыс байлык. Здоровый народ, значит здоровый государство. İşenmezseniz palatalarda kıdırıp aylıyorlarından söyleşip tekşerip çıksanız bolot. Bizde bağıracak. Yok eme. Sizlerdi tekşergende mine? Sizlerdi kançalık tekşersek dele hiç nerse çıkmaydı. Doğru aytасыз. Özgöçe vraçlar menen artistlerden hiç nerse çıkmaz. Ana bütçetli oyakta oturup alıp bölüştürüp atkan sizler bilesizler de. Kimden mine çıkarın. Neresi atırız? Doktor, ben siz beni süreç öğün deyip geldim hele. Naburut ben özüm tekşerileyin deyip geldim hele doktor sizge. Ben siz de beni tekşerip geldim. Çok. Ayta verin, ne olmaz Özüm tekşerileyin deyip. Hemen ne olmalı? Duşa bali. Duşa. Vafşa uğradı. Duşa mı? Duşa. Duşa mı ne oldu? Yemin Kırgızistan için, el için doğru diken doktor. Doğru. O zaman aytsanız yoldaş deputat. Kırgızistan için, Mekken için, el için duşanız kaç doğru vatat mınday? Açışıp, ceminde kısıp, cevşuluğa çeyin işkencegenleriniz aş bolmaya tabi. Düşündürüp aytsanız değil. Hem mınday, perejivaniya da. Kırgızca aytkanda oy. Oy sana. Oy sana basıp. Murda mınday yok. Yok, mınday. Kaçaptaydı bu. Bu eme bayağı ulam şaylo jakındagan sayın ele fayda oldu ele. Geçi жаңы жылдан кейін вообще ой басып жатыр. Doğru aytасыз. Ulam şaylo jakındagan sayın oorlu жаман көбөйүп кетти. Өзгөчө жогорку кеңеште. Ошондой. Себеби мына Кудай сактасын. Анын бетин арыгысың доктор. Эгер мен кайра шайлоодо парламентке келбей калсам,
Kuday saklasın. Kuday saklasın. Kayra sizler parlamentke gelmey kalsaňar, mamleketi mine bolot. El jurty mine bolot. Meni mine bolot. To'g'ri. Qirg'izistondan taqdiri. El mine bolot, men yo'q deb. Oy, afiristler yok biz. Bu yerden. Sizler yok bizden. Yok da. Oşulda. Anan sessiyadan sözgö yazılıp alıp, ana kayra varıp söyleyin desem doktor. Je sözümün başını düşün, je baş ayağı yok. Je özümün söylegen sözümü özüm düşünmedim. Şuna sizge bir tekşerilip almasam takır boldu. Uykunuz kanday uykunuz? Mına bu jiyindarda, çoğuluşlarda, özgöçe sessiyada uykunuz kanday? Doktor, uykum жақсы. Uykum hiç bazar yok, жақсы. Неге демейсің? Üstümüzdегі жылдың өткенде, üstümüzdегі жылдың бюджетін бекітіп атып, сессия ертеменен башталып атқанда, ушундай сон уктап кеттім. Қатты уктап тұрмын Құдайға шүкір. Даже обедке бармай уктап тұрмын. Кешке мал эле төраған үнү кылып калдым. Болушуңарды бергиле десе, чочуп ойгонуп кетип, шашылып барып против деген кнопканы басып алып тұрмын да, карабайсың. Койсоңуз? Ошондой болот. Жогорку кеңеште бизде против деген кнопка жок го. Туура айтасыз, туура айтасыз. Анан жакшылап карасам, эки кнопка тең эле за деген эле кнопка экен. Айтам да биздин парламентте против деген кнопка жок эле. Жок эле. Бүт эле за да. Уйкуну азайтыңыз. Мына ушулордун баарын ошол уйку пайда кылып атат. Уйкудан пайда болот дейсиз. Мен бизди билесиз, бир элес эл үчүн бир залда эле отура беребиз. Бар уйкун келип кетет экен да. Уктап алыңыз да сиз нары бери басыңыз да. Эми бир залда аяка бияка баса берсең эл жаман көрөт да. Жок, сиз залда баспаңыз. Кандай кылай? Жогорку кеңештен чыгып алып, прокуратурага басыңыз, СМБга басыңыз. Bir günde 3-4 жолу СМБга, прокуратурага барып келип турсаңыз, уйкуңуз келбей кана. Туура айтасыз. Уктай берсең адам семирип кетет экен. Арыктаңыз, фес таштаңыз. Туура айтасыз. Арыктайын эле деп атам, болбой атат да. Аракет кылыңыз деп. Ден соолук сизге керек. Туура айтасыз. Ошондой эле таптакыр болбой атса, 2 айга СИЗОго жата калыңыз. 2-тен бир кардиологко көрүнө. Жок. Жүрөктө жалып жок. Жүрөк жаман жакшы экенин каяктан билесиз? Жүрөк билгиспей ооруйт да. Коллегаларыңыздан деле көрүп атпайсызбы? Менин жүрөгүм укмуш, тим эле момундай. Керек болсо ушул жерде отжимание жасайм деп атып алан, прокуратурага барганда кармап калып атат. Туура айтасыз. Мындай отурсаңыз, bizde hazır Kırgızistan'da prokuratura, СМБ, ГСР, Japondordun aparaturası tappagan diagnoslardı oşolor tap, oğurlarda oşolor tabat. Tуура айтасыз доктор. Бирок 3 күндөн кийин өлөт деген кишиси дагы эле өлөлөп жүрдү. Бирөөнүн өлүмүн тилеп не кыласыз? Андан көрө өзүңүздүн өмүрүңүздү тилеңиз. Туура айтасыз доктор. Доктор, эми сүйлөшөйүн. Ушул оору неден пайда болот доктор? Бул оору мындай да жолдош депутат. Кара башын жеп кайра калп айткандан пайда болот да. Ошондон пайда болот. Доктор, бирок мен калп айтпайм, бирок калп айткан кишини дагы жаман көрөм. Депутат болорда шайлоодо элге эмне дедиңиз эле? Айтканбыз. Элге айткан, мисалы үчүн мен өзүмкүн айтайын. Биздин позиция мындай болчу. Эгерде biz parlamentке депутат болуп барып калсак, айлыгыңар $2000 болот деп айтканбыз. $2000. Пенсия, пособия $1000 болот деп айтканбыз доктор. Ошонун баары оозуңузга бата берген экен да. Оозга батып айтып. Дагы эмне дедиңиз? Анан эмне болду? Анан parlamentке шайланып барсак, бюджетте эч нерсе жок экен доктор. Дагы эмне дедиңиз? Андан кийин эмне деме керек? Светти биз өз баасында кылып беребиз дедик. Ошентип өз баасында кылып беребиз деп атсак, нар жактагылар келип биз Светти бекер кылабыз деп атпайбы? Карабашыңар, жот кара. Эмне деген акмак? Карабаш. Башын айландырып, эмне деп атат? Айланайын кокуй деп анан биз келе калдык да, Светтин үстүнө биз керек болсо акча кошуп беребиз деп. Туура. Ана парламентке Кудай жалгап бардык, өздөрү шайлады. Парламентке барары менен доктор. Өзүңүз билесиз, мурда Свет 70 тыйын беле. Анан үстүнө биз
2 сом 20 тиын кошуп берди. Ушунун аябай сонун болду да. Эл разы ушуга. Эл разы. Ато 70 тыйын болгондо же төлөрүңү билбейсиң, же төлөбөй коерүңү билбейсиң. Ыргылчыңда. Ни туда, ни суда болуп жүрдү. Мына азыр 2 сом 20 тыйын кылып койдуңар эле. Çırıkap barıp tөгüp atабыз. Ең дұрайды. Bir kişi de жалып жоқ. Кыш бар. 70 тиын болгондо кылбай. Мына оору ошондо пайда болгондо тоюс ашынып кеткен. Мен орум. Доктор, не давление көтөрүлүп кеткенби? Не болду? Жок. Организмде уят сыйыт калбай калгандагы авторитетиңиз түшүп кеткен. Туура айтасыз. Ушуну эми доктор, ушуну не ичип дарыласак болот? Мындай кыласыз. Эрте менен эрте тура калып, bir стакан балекет ичесиз. Балекет, Кечинде bir стакан дарт ичесиз. Түштө bir 10 мүнөт ташчалап коесуз. Доктор, муну эмне, тамакка чейин ичемби же тамактан кийин ичемби? Тамакка чейин, тамактан кийин тамагына аралаштырып боло берет. Сен бул дарт балекет. Боло берет. Эң негизгиси калтырбай ичиш керек. Доктор, бул дарыларды мен каяктан табам анан? Бул дары мынабу чек аралар чектешкен жерлерде, анан кийин жол суу барбаган айылдарда болот. Ошолордо чогултуп ичесиң. Доктор, буну ичкенде башым айланып, жүрөгүм айланып, бир куспаймбы? Жок, андай болбойт. Эгерде болбой эле кыйналып барасаңыз, өзүңүздө барбы? Апай, эмне бар? Чимкирик. Тилдин астына басып коесуз. Ай, доктор, анда мен доктор жок эле үйдө эле дарыланбасам болот экен. Жок, үйдө болбойт. Неге? Постельный режим болуш керек. Буга да Биринчи больницага жатасыз. Анан 2 айга СИЗОго жатасыз. Анан жындыканага которобуз. Прямо жындыканадан парламентке кете беребиз. Парламентке сразу кетет. Доктор, парламентке кетсе эле болду. Шайлоого чейин каяка барам, не кылам, каяка жатам, айыктырсаңыз эле болду да. Айгас, Кудай буйруса. Биягына не Кудай буйруса, айгас. Себеби президент конституцияга ант берген. Мен Гиппократка ант берген. Кудай буйруп, bir муштумга түйүлсөк, любой заразаны айыктырабыз.